Mayam Kromzari Impact News ki Manung Hutna Kkay Thokchom Mayam Taram Noksari ngarang si miyam gi akan ba iho amadi tongan political party sing miyam punamuna hupchanduna si citizens amendment bill gi mayokta khongjang sangsin badagi Raya Sabhada hariba citizens amendment bill si puthokpa ngamkhidre tawbadapu hariba bill si puthokpa ngamkhidra basu kari karamba khongjang kari karamba oirakpa yabagi haibati matang duni maroina hariba bill si tasengna sire hana lawba yarabra aduka man peki market ki su khongjang si Hantokpa yadri makha taran sanction bagi mathau tari haibi waham pongdoli aduga hariba bill sigi mayokta amadi masigi michang da haiba tare tongan tongan political parties sing aduga tongan tongan misak singna maroina ko notice ke indigenous misak amoiba asangi finance minister masa bhawna hariba bill si puthokhi dabagi yam nungai taba mathangi issue da election gi issue masi ohengani haibi wafam ju pongdokhi baduga manipur gi hoji manipur gi minister masa manasu hoji si hariba sebi puthokhi daba si manipur miyam gi mai pakpa amdi notice ki miyam mai pakni haiba wafam tongan tongan lakpa loina hariba bill si tasengna putholi ba gangpu da onsil laga muk hariba masana thaksaba langda masada thudori brantraga people ta onsil laga sikadori bra haidi matang da khana bu da pay news ke studio lengsin le birib se hek thanan phabirib se Khuraijam Athouba General Secretary UCM ni Athouba hang da tram noksari loina guest ki mai lengsin birib baza ahong samu Mobi senior journalist ojam Mobi su tram noksari loina guest ki matai da lengsin birib el Sotinkumar Secretary CPI Manipur State Council guest ahuma punga sigi Manung Hutna taram no oksari loina ahan bagi wafam si ai Athouba hana laksage tasena hari wafam si bill si matang si sine dai habagi wafam lei not product tawdabanina masi amuk hinkalakpa yabagi amuksu attack torpa yabagi akibadu leibra adu maraksuda main pen hari wafam do masi khongjang akhoi sit protest aduga lambi thingba singba mass protest di kitang hantuoga hari khongjang sigi alert ti leibagi mathau tai habo kari haibini si matang da hujiki oina di asagi Rajya Sabha da table to wongam khidaba bill se masi huji maki wena di huji maki wena di tholak kadong mandre but masi sigi potsi atopa saglon ama lauraga natraga same sigi potsi tuman gi bagi wani but this particular racist bill haige racist bill will wake up again very soon madu post Lok Sabha election gi matungda oi orak pa yai habasi medi mayam gi operation da dum lei aduga atopa kano mana sigi bill si khaki wa natana handaki tanja sida koi gi Manipur da leiriba amadi awang no pok da leiriba akoi yelhumi miyam na khangmin na hogodoba lesson na mai khona phamin na hogodabadi kaino hai kanda India na torokpa any national policy sigi national policy sing sida awang no pok tadi sometimes ayam matamda negative implications do make the lay not just CAB khakta gi natte any even atopa policy me ama torpo kanda se khoi gi kanogi hekta haisi education gi policy haisi se khoi gi north east la riba miyam sigi regional context ta khoi gi lejari ba naturally khoina grow tawjarak ba nourish tawjarak ba area sigi history polity magi lejari ba social aspect cultural aspect mayam se sigum pot mayam akhoi gi ethnic identity leiri ba demographic identity sigi mayam si akhoi sana aigi yum je khangdana atopa lekai gi mi gi wari oina sum tammaga chatpa gi pot amga lai se mafam isan sana da yes India gi oba mogi nationalism gi perspective ta adom de yenga di India gi oina Delhi de yengu de chumna uba but awanu pol de sanga kan di maduna negative implication lak pa hai tare admai tawna atopa security ki issue da law and order ki issue da welfare scheme da development ki issue da se development ki am phajabang hai jage hojik notice da makoina se highway gi achou chob thong sabagi hairiba sing se masi ta singna notice ki people sing na season naraga madudagi kanaba long na bra natraga military gi oiba angle dagi strategically yenga China ga leinari ba mogi military khoi game war diplomacy da adugi pot adu tackle to ya na bagi angle dagi tawrei ra kai si sium basi yam yengom change ba ana handak longest bridge ne kan sangari ba bogi bill gi do adugi thong ga se strategic point of view da sabani ta sen Arunachal Pradesh ki miyam na natraga Assam ki miyam na adui thong du dagi communication do na yam ne da kana ba lo do na economy boom tawni hai bagi poti natte admai taw do na adu da mangal li paisa du kyam yam ge but India gi wenadi thadare paisa do moi gi oiba perspective dai di chumme kaneba India gi national security ki question da but awanu bokta le miyam gi damakta adui paisa do na atopa
small scale industry the micro scale industry the education the healthcare the thadaram bana enna productive oidune ba adumai tawdana sigi handaki sida khona lesson nama phamin na si kaino hai kana awang no pok de leiri ba ekoi gi hujikti awang no pok se ekoi gi iramdam ne na ekoi na claim to bu tar so we have now become the minority kaino da apun ba north east the leiri ba apun ba khoi population ratio sida apun ba khoi gi yellow missing Lambasiga saying Mapu absolute owner or Jaramba indigenous population say Masina who's a queen and low shares here Subnatagi Karor Ani Muktangai Ani Yote Adu remaining Karo Mangaga Karagi population sida remaining Karor Humga Karase Sidi Atopa Mitom the Loyamne Assam the Yangbu Assam the lady say Bengali Hindu say 91 lakhs 2011 census then Muslim Bengali Muslims say Moidi 10 crore yo 1 crore yo krabane adegi atopa Assamese native to di chumnagi 1 crore 13 million 1 crore 30 lakh sakdane are khoi Manipur da su khoi yelongmi Tripura da already loy hai smai dawna yelongmi atai state sing de di lakun ga manga taruk tare chwai gi kunthra bogi manung da leba population ngak tane ba ana sigi phibam si leira kan si da di khoi gi north east da leba miyam sing si goi ba punba platform ama khoi gi apolitical oiba rajniti gi sigi portion nataba beyond that aduga miyam gi true representation say civil body laiba miyam laiba organizations miyam sigi oiba adung lo common platform ama torakanda indiana future da lakadoriba cab su oisunu or any other saglo nama lawraga lakpa makoi gi any national policy na north east da laigadoba implications negative and positive ani maksa masi ko ne vigil tawraga sum senaraga sataba yaro madu chat nanaba gi damuta ekoi gi manpack na su ji athubada ekoi date 16 da ekoi kanoma ekoi review meeting on ekoi gi cap movement se masi tawgadori sigi review meeting sigi manung sida agenda da ji men oina yaro si adum su ama oina happy aduna matung tarakpa lakadori ba pot sing sida ekoi future gi yenga kanda madu ma senagani another point amana Cape ki oina hoji akhoni yengbi do se Cape ki Rajya Sabha da bill si puthokpa ngamdana loisan khre haiba se masina ekhogi Manipur miyam na maduda absolute victory or notice ki miyam na absolute victory phangdana pot si ekhoi loire hana khanba yate maramdi taw masi ekhogi bill du puthokera puthoigera gazette notification 2015 gi nahan mamang gi discussion da aina 2005 highlight me yum yorga aina mu yengkanda 5 highlight me same 15 haiga dong ne 2015 September 7 sigi gazette notification GSR 686 E3A haise sigi gazette notification sida already except Afghanistan khaktani yaudaba Bangladesh amadi Pakistan dagi lakadoba minority non muslim sigi persecuted tawiraba religious minority ne haise basi gazette notification na 2014 की December 31 भोगी ममांग दा चंगा नोटिस द लेग्रब सिंग से इंडिया द लेग्रब सिंग से मसी लोइना मक नेचुरलाइज तौबा है नोटिफिकेशन थो चनग्रे अदुना सिगी ग्रे एरिया से मसी कोई खंगदे अन हाइरिबा अकोइना इलीगल माइग्रेंट्स ने हाइरिबा एनआरसी नग डिटेक्ट तौरग लेरिबा मी मयाम से मसी इंडिया की वने दि मोइदो सिटीजनशिप पीबा सिदा पीबा होरबने अदुना सिगी पोचे कोई थिंगमम चंगी सिगी पोचे कोई हंगना येंगा कांदा मसीदे कोई मसीगी दमकता तोंगानबा कैंपेन अमा तौदबा यारोय मदु तौनना बिदमकता सु कोई मैनपेकना अदुगी ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन कोई पैखलगनी मरोय द पीपल्स यामना अलर्ट ओइना लेबा मथक ताई नॉट ओनली मणिपुर पीपल दा नॉर्थ ईस्ट की पीपल फावबदा हारिबा पॉलिसी मयाम अमा प्लानिंग मयाम लाखोनिना हारिबा सिंगसदा इसा सिंग मणिपुर मिया विथ गवर्नमेंट लोइना मक्सी स्टेकहोल्डर खुदी मक्से अलर्ट लेबगी मथौ ताई हाइबदुनी मथांग जजा सोति ओजा मोबि लाक्ते ओजा सोतिन लाक्सगे हारिबा पोसिदा ngsaigi adum same question da haiba tare tasengna sine dai haiba wafam lebrina amuksu puthropu yabagi aki badudi laitabadi nati haiba wafam tokan experts no thamini kari haibini ngi masi matang doja ngarang si Rajya Sabha da bill si puthorokadra haibagi si wafam se yam kanna phawbadagi miyam maruina north east region da leiba miyam yam akan be ho miyam gi marakta aduga bill si pudi puthorakidre aduga sene dai wen thambani swaida singna bakhra de dum lai khangowdana satlauna torpa yabagi adungba aduga iroina na ekhoi gi lok sabha da pass tawra bill se basi ordinance o moina jari rakpa yabagi swaida singna basule aduga maruina Uzik si pali सरकार से ना
citizenship amendment bill si yam thina pass to honinge simade koi yam mek shena khang bali sarkar has NDA government NDA government Modi government BJP government sina yam mek shena simadi koi phajana khang kal miyam yehudu marak ta prime minister migi chilla parliament ki session marak loida assam da akanda adus matakta koi gi yam maru oiba constituency amoriba koi gi हेमंत विश्वास की केंद्र दा मी लाख कया मोबिलाइज तौर कांदा मरुइना एको बिल से पास तो होनिंग बगी मोबिलाइजेशन नमरि मा लामिस सी वाफम लेरे सी ममांगदा एको की तोंगा तोंगा पॉलिटिकल पार्टी सिंग इवन ओपोजिशन लेब कांबु सिंग अकन बलो भी मैं अब तवे सीमा अदु लेरे बेंगोल द माना पीगे एड्रेस मदुदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से तृणमूल कांग्रेस की मैं कही सु सपोर्ट तौबियो खुदक्ता ममता बनर्जी रिएक्ट तौबी मदु तौरो अदगी अमित शाह बेंगोल अकन मदुगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से मसी पास तौनी हायोगी देन काश्मीर जम्मू द तौबा अदिस मथक्ता एकोगी बिल से पास तौनबगिदमक्ता एकोगी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की मीटिंग दा ओपोजिशन पार्टी सिंगना मसी एको याबियु हाइदना इवन तारीख 13 की पुनः फंबक नमदा अखोई पार्टी के MP सिंह पार्टी लीडर सिंह खंगलपदगी अखोई खंगबने सि अकन प्रेशर मैम पी अदुबो मरुन ओपोजिशन सिंह बिल से पुथोरकनु बिल से पुथोरबदे अखोई मसी मायक तो लेगनी सोइदना माइथीगनी अदुन बिल से पुथोरक्तरबा मदुगी अकन प्रेशर मैम मदु अखोई तौकिबे वा मैम लेरे अदुस मथक्ता हुजिक लेरिसी तोंगान तोंगान बा बिल से पुथोर मतमदा अखोई नमन हादना मखन कया सना न होना तारगसु मदुना अखोई लाखदब रिएक्शन में आमा मसे मैं पुनम खंगे अखोई मणिपुर मक्तन में क्या नहीं चुपना अखोई CSO में आमना होरिबा पॉलिटिकल पार्टी में आमना तौरिबा खोलिबा अखोई पार्टी के साइड सो अतई पॉलिटिकल पार्टी मापन अतई में आम तौनरिबा सिगुम मैम सिक्स अदुबो मरक्सिदा अखोई थमजनी वाफम दी अदुना ngasagi khoi bill si introduce phok to hidrabani ta seina puthopang ngam puthokidrabani adu pumasi adum pummaga lagi dori bra haiba wafam doni si life se june ki tarik ahum phawba mathang ki parliament amal lak pase sig mamang da kaino khara moin to ge ba to bungam yes adu june tarik ahum se si lan garbadi masana adum punggi oi wale sina yam kaino amani adu phang ngasai khoi gi athobna hai gi 2015 da मरुइना गेजेट नोटिफिकेशन में थोगा चनब होबरो पोट अम से सी मोय निंगी वखन दुदे दुम चथब होरबने हारिबा सिबु सको नोट तौतायबा अदु मथक्ता तो पाफो मन हुजिक लई से अखोगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल योफम से मसी अतई अदुंबा अखोगी BJP की इलेक्शन मैनिफेस्टो दा होखिबा अखोई इलेक्शन मतम दो मदुगी मैनिफेस्टो दा मयेक सेंगना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से पास तो होनगनी हाइबसे मसीमा मयेक सेन याव हेरि राम मंदिर सानी हाइगुंबा मयाम सिंग सि मरक्ता अदिस मतक्ता अखोगी होगिबा 2017 जनवरी दा अखोई RSS की चीफ मोहन भगवत न अखोगी भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मयाम खंगनै मदुदि RSS की पॉलिटिकल विंग ने बा BJP से मसी अथु मतंगी मनुंगदा मरुइना अखोगी राम मंदिर सानबा सुप्रीम कोर्ट की याथंग मदु गायरनु राम मंदिर करम कान सादौरी मदुगी सब चाबा अकन मतम लेपो देन अदिस मथक अतोप मन हुजिक अखोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से मसी चना हलगा मदु मरुइना अफगानिस्तान दा बांग्लादेश दा पाकिस्तान लेरिबा भारत इमागी मसा सिंग द नंग पोरो हाइबसिनेबा कन्ना इंस्ट्रक्शन पीरिबसे मरुइना सुमलाई में हम सिंग मरक सैदा अखोई हुजिक लेरिबि इशूदी मरुइना अखोइना मियाना फावगदबस मियाना फावगदबस शक्ति पारिबा कांबुसिगी मोगी मरुइबे हिडन एजेंडा सिदी मरुइना अखोई भारत से हिंदू की राष्ट्र में सेमनेब सिगी मनुदी यावजो पोट अमनेब अदु बिल सिगी न पास तौर मतुंगदा ओइरकदा मियाम पुनम खंगनरे नत्रगना मसी चंद्रक मतमदा अखोई लोइना भारत की नोपोलमदम लेरिबा अखोई मियाम सि अखोई माइनॉरिटी ओइरनी येलो बीसिना लोइना कंट्रोल तौरनी सि लोइन खंगनरे अदु मसी मांगजौना मसी थिंगे हाइ तारगदि मरुन अखोई पार्टी की सब चाब स्टैंड अखोई सुगम शक्ति पाइब कांबू मरुइना अखोई हिंदू राष्ट्र की मंगलान सागलिबा सुगम पार्टी से मसी मियामना
mabu yam ning thina parata bi ba masangi natraga de khoi jik atopa khoi lambi se yam wan thok ne sida yeng bi yari simaro ina hariba June 3 sida another parliament amagi sigi khudong saba leitring sida khoi khara hena alert oiraga hariba bill si amu hena introduce tawdana ba natraga pura pungina bagi adui wakhalon di madui kok susna matam yaure habi wafam dani oja Mobi dilak saning basi hariba si khoi gi June 3 bu mongda haibagi wafam dama leire dubu masai da as a yellow me moina asam gi kind of finance minister masabangna ma as a citizen of Northeast people maksu haiba sami samani yellow me amani haidra masu fraud li leram da yai adupu har bill si mata da against neso gi mayokta mahakna mayam makhau pong na haiziki masi mathang election ki agenda koi oigani haibi wafam do masigum bagi wafam lak pasina as well as India government as well as state government Manipur lai ba BJP government aduga the central government sai da mathang election da kari phibam lak pa yai masi matang kari miyeng lai masi matang maroi adugi wahang dugi pakum pedring da hojiki bill dugi status sai tare adu hapetang ai kita thamjaram comrade Sotinkumar se haibi re haibo bodi parliament gi mapunsi si according to Indian constitution first sitting dagina count away अखोगी हजिक चटलीबा पार्लियामेंट हाइगद्रा लोक सभा की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नो प्राइम मिनिस्टर ओइबा गवर्नमेंट सिगी फर्स्ट सिटिंग सी कोई 2014 की कोई जून अहम द फंगी बने अब जून मरी द अदुगा मागी वासकपना मे 27 ने अदुना हंदक की इलेक्शन मा लाकदोरे अप्रैल मे द तौरनी हना मयम पानरी ngakhlapui ai natraga sum torbe schedule da election tautargadi new government laini BJP na halakera or atopa party lakera adun atopa mane anoba gamelam la adi prime minister ama khalani house si dissolve tor ali the house dissolve tor kanda pending na riba issue sing ji kari na validity oi kari kene lapse so eba question doni hoji lai ar hoji lai se lok sabha da hoji CAB 2016 dagi amuk amend hagedra makha chatra 2019 lena hoji hari ji hoji lok sabha pass tor ga raj sabha da hoji issue ji lai ri पासु तौद्री पुखत्री सिगुम पोसी कराय कराय दा खोई वैलिडिटी लै कराय कराय लैते हेदुनेबा लोक सभा दा लेबा पेंडिंग इशू दी आयाम बना लोइनमक हाउस डिजोल्व तो कांदा लोइनमक ऑटोमेटिक लाप्स होइरनेबा होयरेस राज्य सभा दा लेबा पोतु दी क्वेश्चन खरा अंग तोलेबा करम करम ना लाप्स होय करम करम लाप्स होय देबदो होजिकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सी राज्य सभा दा पुथोक्त्रीबा नत्रगा पुथोगसु मदुगी डिसीजन लौंगमदबा पोट रिजेक्ट तो बुयाय और पास तो खिबियाय सिगी पोसी लोइसनदना थममगदी प्रेसिडेंट एशियन की थागिद्रगदी पास तौरगा एशियन थागरगदी मदु लाप्सेस लेरोय पास तौदना रिजेक्ट तौरगदी मदु लाप्सेस होइरनेबा अदाइदुदा अमुक याम लुबा क्वेश्चन को लाइजे पास तौरगा थागरगदी कैसु प्रॉब्लम लेतरे पास तौदना लेरगदी कोई पार्लियामेंट की हाउस एंड डेडलॉक लेबा गौरे कॉन्स्टिट्यूशन मतुन आर्टिकल 108 यावर मतुना सुमाइना डेडलॉक लेरगदी President may call joint session of parliament hayo aduga joint session karaga bill si pass on biayo adu ngarang haigadra koi speaker na sinedai adjourn torisi speaker ki power matungina mana amu session ko ngami akoina koi by convention haigadra kana yawuna ta rule book to yawuna ta ba koi ki budget session ki last session hai last session orgadi next government la ani aduna masi matonda automatically lapses hoirani na khoina bhamna sabane yes adu mana amu sineda gi marak sineda session ama kausalaga di speaker gi power yaujabane ama kausalaga amu pass to kusu dum yayo adu bu madu khoina parliament gu badadi khoi adiam kana tawrakani habit biti asa tawje de maram ni kena da kitang democracy da internationally yam kanda yamna chokthokchana leijabani na yamna lebak masa ta da thakti tawrakani habit thajade auna tawdragasu mayamna pakhanari ba कोई ऑर्डिनेंस में जारी रखा चलना बदिया है बा होजी अथोबरा थंबी की बा कोई गैजेट थोके है दो रूल्स नहीं सेम द्रिबे एक्स की रूल हाना सेम तो ग मदु इंप्लीमेंट हो होगी बने बा अदा इधर क्वेश्चन में आम लई एक लाइटिंग रूल हाना थोकबा याब्रा है क्वेश्चन बो अदुम लैते बनते अना साइज कितंग यामना कॉन्ट्राडिक्टरी बा एरिया में को अना होजी कोई में आम पारीदी पार्लियामेंट की इलेक्शन तौरानी इलेक्शन लोइबगा हाउस डिजॉल्व तौरनी डिजॉल्व तौरगदी पेंडिंग इशू दो चटखरनी हाइबदो दा लाप्सेस होइग्रनी हाइबनी अदो स्टिल होजिक सु कोइ मदुगी फियर हाइगद्रा की बदो तसेंगना 100% लोइरे हैना लोबदी यादरी अदो अतोपा मना होजिक थंबिगे बा हेमंत विश्वास शर्मागी मागी ngaranggi स्पीच हाइबताय अखोगी येलो मी सिंगजिगी कन्नबो होनबदा माना इशू म पुथोगा असम की कॉन्स्टिट्यूंसी खरा अखोगी बांग्लादेश से चेलकपा इलीगल माइग्रेंट सिंगसिना
vote kagrani haibagi potlama thammi bje sai da khoi na ngai ba khoi da bhap ta dri ba area khu yauri CAB 2019 ji pass tawragana karmain thingdori ba pass tawragana karmain thingbanga moidoi ba haiba makhak clear tawbum change ma clarify tawbum change ba bill si leitraga su immigrant sing chidi ma tona takthok sakadabne ba Assam do lebe NRC na around 40 lakhs people si Indian citizen nati na khantu ga thamlai gramne madu karmaina citizen wohengedagi woheladagi haibagi charang na ba leibham leidadana wana ba even maitei macha haiba tare madu sum Manipuri originate tawgiba document pai haude kana Manipur selakbo bo yauri ne ba topa tokradana aikhoi ga naknari ba pot ba ana sigi marak sidaida CAB bill pass tawchalati without any document 6 year later ga di citizen bithok ra ga doine अरे दे 40 लाख में उधर 20-30 लाख दे हम याव रहे हैं अना साइज ता मागी ngangi ba wafam do ai khoi da kitang bhap ta ba wat ba karmaina thinga de ge hai si yamna concrete oi ba kano makha khoi gi kari hai tare mana kari framework ama sem banatana ba son no ai na ngang ma du di khoi da su kitang ta ba de no ai na framework ama ri gi mai policy ama program ama si le ga di si bills na smai dor ga thing be ai ha do adi pot lama tham da ni na ma dai do kitang ai koi da bab ta de ma du ma sek do pot sum no ma le ne adai tham da maroi na hari bill si sine dai prorok tau da ba adu ga mathang gi parliament session lakpa ya bagi jun 3 bo mong da mai gi mapun si le bin da marak sida mo election tawraga lakpa ya bagi natara adu da natana akoi speaker conscience da akoi chairman conscience da wakal da hari bill se puthok introduce taw ya bi khudong saba leiba singwa mayam leiba sibo gam contradictory ori hai wafam dani masi mayam na peoples of Manipur as well as people of Northeast aduga mayam na masi pian na sapsan penthok pagi madugi tangai phadab matam pungpham du oidri habi wafam dani marak si yam te tak break roje break thong dai khoi yam thona jar ke impact news mi ta don nei bio break ke batu mayam mo kar taram nong sari nei nezari basi khoi gi CAB bill si ngarang asi lok lai rai sabada puthok khidra ga su masi na mo na koi thorop ya bi masak sing du leibra habi wafam duni break ke batung ji ja thobu dalak sagi maruina hari basing si tongan tongan ba sports sing na duga guest sing na su wafam tongan phongdok pi re hari sing na ningai oi ba mayam ma contradictory position mayam lei haire adubu as a CSO akoi man pek poiro atongan tongan ba CSO mayam punsal laga tori ba khongjang sida akoi na hari ba bill si smain lak bill si na tara sing thawung sing hai tare smaina yam dangerous oi ba duga mayam da peoples da yam na kano to ba suffocative ko hen ba mayam sigo mayam si lak tana bagi long term policy je se kano ina akoi gi CSO gi site gi karam karam strategy CM ba peoples with peoples karma in punsal laga CM ba masi idea kai sigi matang se ai mamang du ma chem di panja ki buduni koi gi man pack na initiative lobjara kanda awang no pok te lei ba different indigenous people may am represent to really ba civil body sing NGO sing si me am sigi apun ba koi conference ma koi Manipur na hona non that 16 to dia koi review to do CAB gi movement se adu matung da next koi gi course of action de la ka do si Northeast people conference ma koi soidana Manipur na host to ro koi sin na ba adu mai na khana jaba di leire adu de yamna detail loina koi soina khana ra ni hai tare la ka do ba ni future de la ka do ba ni Indiana ekta impose to una no hona pa any kind of ekoi Northeast ki hana lejermi ba ekoi way of life sida threatening oi ba any port ma yorong matam da kamai na thengna na ba koi punna thengna mina ga da ge habedo handa kisina chobo lesson na ma oira kan da tongna na ba yengna yengchin na bam dile ada huji am laibak thiri di ekoi awanu poki le ba demographic koi ki ka geopolitical status se masi already ekoi se infect ho rahe koi se shoe no kamai na shoke hai kan da Tripura si loira gumbani Tripura si ma ko Tripura si da ge kona yam hena hope to ya do few ma le yam na laibak thiba situation am da moi ji lai thokre then Assam si yengbiu Assam gi miyam na Assam accord ka to gri basi Assam gi chawra bi hongni mi chanipan hena si hena hairi ni then chahi hum academic career se loina manga parikha thadangai tawraga tawkiba movement ne hairi ni adu am chawna tawkiba adu ba campaign adugi even matam adugi achauba thodang lokhiba ngasi Assam gi chief minister oibe Sarbanan Sonowal moi masa se hujik ngasi moina ngangiba moina CAB si Northeast ki yellomi miyam na maithiba pirabo da moina ngasi defend tawraga leiri se it's a disgrace
yam sing na it's a disgrace to the entire people of Northeast. Awang pok to lady be yellow me miyam gi damuk di kwai digi khoi gi kai tare it's disgraceful ni ko maram di moi ma masasina Assam Accord ki keno to matam sida ma masasi choba moi khoi gi architect oiram mi bani activist oina asugi president oina choba role ko mi mane time to time adu ngasi si Assam si kamai toge hai kanda Assam da lady ba Assam ki native people se sigi population siga lemhori ba Bengali Hindu sigi population siga Muslim ki population siga almost balance tawsala kanda balance tawsana rabani na ngasi di makhoina wangang basi ona taina na Bengali Hindu gi mateng yaudana Assam survive to bunga moroi haibagi wakanam da khangal moina adumaina khanjal aisi Assam gi yellow mi singda moina akhoi threat ama piri ba akhoi gi yellow mi singna kanbanga moroi akhoi Bengali Hindu sing se akhoi gi mi oina oiraga Bengali Muslim sing se masi thengna dragadi khoi ngamaroi na moina haigala ine ado moina masi hairiba pora se masi awanu pokta leriba miyam sing sina kamaina uge se moi khanga dong ne ado Assam na hujik laiba Assam da BJP government lakra matung da oire iba changes moigi perspective se moigi outlook se pura moisu khoi gi kai ha tare India gi one religion one nation gi theory do aduda moisu adwai da dum yasan bagi type ta satpam yauri ba marak sida khoi yembiar se khoi Assam gi wafam duma mai NRC amazu puthoga laikhrabani masi NRC si mu summer laga si bi yaning ha be wafam su lai adu Manipuri oin hoji people bill hoji marai ba kaino khangri adu Manipur se NRC gumma maga yam ka hena mathau tara bra people na adu movement lom da changchen bagi mathau tara bra ha wafam duni Manipur government su hari basingji people si introduce tawraga su concern ki damakta madugi pending da laiba mayam am lairi bani na adugumba protection of biaba masak sing do CSO gi mai khedi khara hen changchen biaba gi area du laibra ha be wafam duni lay adu NRC and Manipur People's Bill and as well as Manipur State Population Commission. Sigi port hum si koi zilai riba government sida Honorable Chief Minister da koi CAB gi handaki movement manung du su koi na su pursue tawi then government masana su initiative law rakanda cabinet decision law dana hojiki Manipur State Population Commission moi lingna na ba notification tawkre adagi di NRC su ngarang nahan adum viral oina thongna rakpa Chief Minister na koi Home Minister da address to letter da NRC si to biro haidana haiba port lay aduna sigi porting se koi thabak to thona na campaign ama adu so obviously dum lakani hoji akoina akoina maruina akoina yam kan Assam concern oi se masi akoina oidia de example of moina mokoina tawriba no North East ki leriba geopolitical magi structure se sida Assam sina epicenter ne ba aduga most infected area si su Assam ne ba Tripura si matung da Assam ne ba Assam si ki periphery da ngata ne ba hoji ki haire ba ko ki Manipur Nagaland adagi di Meghalaya si Assam si ki boundary se nappaga loina mo lemina duini Arunachal Pradesh ana Assam sina totally Assam si lup khimatam da akoi jing loi jing dhara ka duini mana ana Assam si akoi chena da ba de ba ado Assam ki government sina CAB do ina defend to khala ni na sigi pochi Assam da le ba asu then neso then atopa indigenous people mayam gi akoi gi lady ba forum mayam se NGOs khang de CSO khang de lady mayam se siga akoi punna yam seriously Assam gi government se Assam gi government se masi mathaga on thokpura atopa kanoma option nama thiodi yaroi ba natraga di Assam government sina hoji phongna Assam da lawbunga me ba mathangi government lakpa kanda CBC akoi shoidana thaba on thok kanda Assam kan nabu honani haidana ana manas mai localization di cam threatening oirage si yeng biro ba moi si either Assam gi yellow mi singje tasena kannana bo honari bra natraga BJP national government pai riba Narendra Modi gi BJP government se masida yam hena loyal oibo unna bo honari bra haiba perspective ani du ubu ya ana adui por ani sida leiriba Assam gi government se moi gi integrity makoi gi concern towards the indigenous people and the ethnic identity of Northeast sida moi se tasena kyam concern oige haba se masi uji questionable oire aduna moi se koina su moi se senada ba yaro ke aduga atopa mana ngasai gi Northeast people sing da India government na tawriba port yamna discriminatory oiba ko akoi gi demography kano sida identity demographic identity sida yam threatening oiba port me yam tawri se siguma port me yam si Assam government na moina di madu ushanna dreba moi madu acknowledge to dreba aduna sigi port yam serious way and Assam government na CAB defend to we se it's a disgrace for the people of entire people of Northeast and highway port se Assam government masada su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯄꯔꯁ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯁꯦ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇꯨ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ BJP NDA ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯣꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯦꯁꯟꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ CABꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯤꯁꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯕꯟ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ CABꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯆꯪꯈꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯕꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ 36 ꯑꯋꯥꯔꯁ ꯑꯗꯩ 24 ꯑꯋꯥꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯕꯟꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯗ CABꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯐꯣꯡꯅꯃꯛ ꯂꯥꯎꯉꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯈꯪꯉꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯔꯦꯂꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯕꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯜꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CABꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁꯅ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯕꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯕꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯁꯨ ꯃꯆꯥꯗ ꯕꯟ ꯄꯪꯀꯧꯗ ꯀꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯕꯟꯁꯤ ꯍꯩꯅꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯕꯟꯁꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯦꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕꯒꯤꯅꯦꯕ तसेंबदी बिल जी गवर्नमेंट की होना कोई सेंटर दे पालिबा NDA गवर्नमेंट की होना अफबा बिल सोइदन ओइगने मरमदि मोइना बिल अमा पास तौरगा चना हनी हाइरना मदुगी मिटिंग दो नॉर्थ ईस्ट की पीपल ददी अप्लाई तबो यारक्तबगी क्वेश्चन दो तेम थोलैसे अदो एटारदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना आई ngasai अनिमक तुन नु समझनजरगे को कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सु याम तोइना सु हाइबीबा बिल सिदा क्लोज अमा हाप्सन रिंगै पास तवहनदनबा होटनगनी हाइबदो क्लोज अमा हाप्सन बाय वही मख यावरिसे हजिक्ति बिल से लापसेस ओरप याबगी ओइथोप यामन नक्न लैरबनिना लापसेस लैरे हना खलगा फ्रॉम द बिगिनिंग मथंगी कनोदगी लोक सभादगी हरकेरा राय सभादगी हरकेरा बिल से कराइदनो पुथोरकनी पुथोरक मतम द नॉर्थ ईस्ट पीपल द प्रोटेक्शन पीबे याबा क्लोज अमा हाफोबगी तंजा अमदे अखोय लैरेन खले बिल से सोदना पास तौनिंगे हाइरगसु असागी अखोयना से कश्मीर की द आर्टिकल 370 द यावरिबा कॉन्स्टिट्यूशन द यावरिबा इंडिया गवर्नमेंट पार्लियामेंट लोब वारेप से कश्मीर का मरी लेना बोरगदी कश्मीर की असेंबली ना मदु अयाब पीगदौनी हाइबा दुमाइना तौदना सिटीजनशिप पीबा मतमदा की अयाब लौगदौनी हाइबा वाही परेक मचामदंग हापचन बिरगदी स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड तौरक्त्रबा अयाब पेरक्त्रगदी सिटीजन पीदबगुंबा मा लागदी खितंग रिलीफ फंगेना खोय लोबि आयो अदे अतोपा अमना होजि होजि खोय मयानसु याम तोय हाइनरिबा मणिपुर पीपल्स बिल कोई प्रेसिडेंट अयाब पीबीदन लेरिसे मसी अयाब पीबीनबा तक्सलगा अयाब पीहलगा मणिपुर चंगैबा इंडिया की सिटीजन जी रेगुलेट तोहनबा चंगनो हाइबदी अकॉर्डिंग टू लॉ कोई थिंबा यादे अदु चंग कांदा रेगुलेट तोहनबा माना पोत चै लेबदी खंगदे लाइथबा थौ तबुनि खंगदे कारबा व्हाटएवर माना एज ए सिटीजन मागी राइट म्यामदो अखोइना रेगुलेट तोरगा मंगोंदा खितंग अथिंगबा पीरगदी अखोइदे खितंग सेफ साइड ओइबा हाइगदरा तसेंगनमक थिंगुदे याद्रबनिना चंगा कांदा था अमदि हेन्यारोय अनिदि हेन्यारोय अदि नंग सिगुम डॉक्यूमेंट यावदि चंगयारोय अदि नंग लम लै कांदा सिगुम्बा डॉक्यूमेंट अम चंगी सिगुम्बा अयाब चंग हामनि सिगुम्बा हानसु केबिनेट के अयाब लौगदमनि कानाबा खनामसु सेमदि सेमग्रबनि अना सिगुम्बा मयामजे अखोइदा हौजिक्तगि हौना वेल प्रिपेयर तौबम चंगेबा मानदि बिल सिदि अतोपा मवोंग अमदा अतोपा सलोन अमदा बमिंग ओंथोकनि खंगनि अमनि खंगनि व्हाटएवर अमु लापसु यारि लाकपि यायबा मानदे कनादा बीजेपी की ओइनदि एजेंडा नि 2014 इलेक्शन की कैंपेन द मरु एजेंडा ओइथोखरबनेबा अदि मथादा गेजेट पास तौदना रूल ओइना लैखरबनी सिगी पोछि सोइदना लाखिगदौनिना अखोइना मदुगी प्रिपरेशन थिंगमंगा मोइदबो पोनि मानदे कनादा मोइना हजिक्सु बिल सि पुथोमगा पास तौद्रबोदा पुथोमगदी मसी अखोइना अमरोमदा इनडायरेक्ट थैंक्स पीबे याबसी समाजवादी पार्टी ने जिंबा कोई ओपोजिशन पार्टी खरजो थैंक्स पीबे मोइन हाउस ताप तैना लांगबदुदा
house athaba yadana adjourn tawthokibadagi puthokpa nangdaba oibasu yayo ana sigma mayam si yanga ga koina soidana puthorkani pass torkani chana halakani haiba wakhalon jema thamaga hojitegi maduda aikoina aikoi isana isabu kanjanaba koi thorang hing hojitegi yatma matam oire haina ai thamjani yam nungairi di marak jasute akoi gi hariba BJP gi Ram Madhav aduga tongan tongan ba akoi gi prime minister even prime minister masabang nasu hariba campaign chathadana adegi Amit Shah tongan tongan ba haitare Rajnath Singh makoina bills introduce tawna yam kan honaraga su last award di moi step si ma hongtokhi bagi wafam ma dum mayam toina pandri masi hariba tongan tongan party singi alert lam law khongba nil khongba tawbusina oiroi ga na khanbi wafam su lena be entraga masi tongan ba moina kitang taptharaga khongmam ni kitang khantoga tongan ba matang saba matamam da mu putoke natraga smaina yei gi habagi aki badudi dum apprehension dudi dum people lai habi wafam thambi kari habi ni masi matang de maroina basigi bill sikatna tana Manipur gi oibe aba tungi future do rapaya ba NRC gu ma sahibi boza athobna habi ba NRC natraga Manipur people bill natraga koi gi tongan tongan protection tawbe aba masak sing kari kari strategy sembe masi matang da koi gi Lok Sabha pass tawr matung da koi gi Rajya Sabha da nong hek ngalak pada phamba session du da koi gi tarik 8 hai tarik January gi si su bill si puthokidre maram di kai noibo Rajya Sabha puthok patam da bill sigi mayok ta leiba party sing sina soidana mai thi pigen is ma ya make sen khangye yes khangye maram di kai noibo sa hai je agar tor jari duni hatu hatu na member kunthra le bisi manung da maru oina ekoi gi MP Mobdra leiba Rajya Sabha MP Mobdra leiba opposition sini ya de ba khudam oina ekoi INC aduga Trinamool Congress Samajwadi CPM adu mathak da sarkar paiminari ba akhoi gi akhoi ND ri yori ba BJD C nasu yam kani elem JDU ru yam kani elem mayam singi aye padu marakta madom ya gidre adu loina ton party sing si maroin ND da manung da yaw kangbu umsu se NPP khudamoina moi gi MP leite adu su sarkar paiminari si ban sason dagi akhoi withdraw togani haibna singo Manipur sarkar se NPP yawri ko Meghalaya da ekoi gi BJP ka paiminari khudamoina chief minister na NPP no raga su adu pressure mayam sing sit there is pressure mayam sing sit da ate su mayama lai marak du Samajwadi gi Akhilesh Yadav ki su ma lai ko parliament manung da adu bu bill si karmai to listen laga makhan mayama phau khanai ba maram di president gi address da bill si matang da pass to ni bo phom pan gre ado bill si madu kayumuka da overall ekoi president speech se khoi yare MP mana phongdok pada madu ekoi gi kano si CBC yaw hidoi ne adu yam section ngai mayam sing marakta ekoi puna magna akan pressure mayam pi ba madu marakta sungsa ha jagre prime minister su akan ba campaign mayam taw aduna last award di bill si puthok matam da soidana mai thiba phangani haibesima si na maram workan puthok ta bane aduna jile report ekoi hujik se maru na khoi hujik mi jikai la kadori se moi BJP di hujik citizenship amendment bill se puthoga sana hanaba mi si pasi kanna laura kane ba madu kai di mi thami la kadori bandak 17 lok sabha se da moi na thumping majority phangaba adu loina ekoi gi Rajya Sabha kano akhoi gi ko mathang da su hujik Rajya Sabha moi minority oiri masi su yam thina moi MP masing moi ni helaba ado irai laina phanam law mo khong mo mayam tawsa sar su magi sai waru vidia di Hindu rashtra gi manglan du da sagat pani ma soidna pass to gone ba ado ne bill si pass to dran tor ka BJP gi leader ko Hemant Biswas na Harish moi lorum ba thodang si irai laina ngasi gi paper da ngarang Manipur no ngasi haitare ado Harish sai Athouba Harish akhoi gi Assam gi kendra taraga tareta Muslim singna MP si phanggi batare haibesi akibesi gi mayokta maruin CAB bill si putho obordi Hindu Bangladesh tagi Pakistan tagi maruin akhoi gi Bangladesh tagi mayam si ngasi gi sasok dol maruin BJP gi
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ MP ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯚꯣꯠ ꯕꯦꯡꯛ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ MP 14 ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 20 ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ CABꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯣꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯍꯣꯅ ꯁꯤ ꯂꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯜꯂꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯧꯔꯒ ꯚꯥꯁꯣꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ CAB ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯁꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯕꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯔꯤꯖꯟ ꯃꯪꯒꯣꯂꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗꯥꯁ ꯒꯣꯁꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯣꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯀꯣ ꯄꯨꯌꯥꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯃꯗꯣꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤꯗꯥꯁꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ BJPꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯂꯧꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯦꯂꯧꯃꯤꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤ ꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯅꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥ ꯅꯠꯆꯗꯕꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯨꯔꯤꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯜꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯝꯇꯪꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯒ ꯑꯁꯥꯃꯤꯒꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯃꯤꯒꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯗꯔ ꯀꯣ ꯂꯥꯛ 19 19 ꯑꯃ ꯁꯦꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯃꯤꯗꯨꯒꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯛꯇꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯀꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ CABꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ CABꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯧꯕꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ CABꯁꯤꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁꯇ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯊꯟꯇ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ CSOꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ CABꯁꯤ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯊꯟꯇ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯅ ꯒꯃꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯦꯟꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯟꯖꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯌꯦꯁ तसेंगना इंडिया गवर्नमेंट तौरीसे CABC मोइना सिजनरिबा मसी एस्पेक्ट अनीदनेबा अमना मखोगी इलेक्शन एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स अनदर एस्पेक्ट अमना पॉपुलेशन इन्वेजन racially motivated population invasion नेबा ममांग दसु आई केंतन थमिना जी राउरम तंग चा आई ममांग दसु हाइजरी दुनेबा अदुना इलेक्शन की पॉइंट येंगगा ना साइगी असम दा असम की गवर्नमेंट फोन ngang ngamiसे असम दा माने हिंदू की फेवर दा ngang ngamiसे कइगिनो हाय कांदा असम दा बंगाली हिंदू से 91 lakhs नेबा 2011 की सेंसस दा केके 91 lakhs अदु इंडिजिनस असमीज ना ओनली अकोगी 130 lakhs खक्ता नेबा गंदा बिरेको अदु याम खेना देबा अदुना हुजिकी हाइबे बंगाली हिंदू से मसिगी फेवर दा ngang मतम दा मांगजदेबा काना बयाम फंग असम गवर्नमेंट मांगजदेबा अदु मणिपुर दसु गवर्नमेंट सिंगसिना nganingam bayaiba but manipur dadi adugumba vote bank ama leitabnina wangam kibe waneba gyanta bireko adu sigi asam ga manipur gi perspective tan khenre adu asam na ngangi adu gi damuktane aduga moina maithiba pini harise bengali muslim se karor amaga lakh taruk neba karor amaga lakh taruk leigrabneba
अदुगी मी सिंगदुगी अगेंस्ट द एंटी द वांगांग बा हैबसे आसाम द नंग साइ केकेन हाइबिरिबा chances of communal riot ko anti Hindu and Muslim gi riot chong ma tholok na bagi macha ma to mo we ba sima mo gi election oriented politics to the vote banks de lai gre atopa por amana kaino da awang no pok ta lei ba miyam sing sigi moina khunda leita dan lei ba sigi jaga si hoji phok da exploit tawdri ba mineral resources natural resources adagi som da egg is policy gi lakadori ba sigi kana khudung sa ga da ba miyam se sigi huge potential am lei ba se awang no pok gi miyam sing sigi mongolite stock se leita lagadi absolute owners ya khoi no oige haidna claim tok duni moina lobu yaroi hairi ne ba sigi deadlock se masi lokthong na bo hana ba kanda political power ko adagi di top sigi power se shift to wo ma hona ba kanda mito miya jama flood gate ama hangdogo wala na thajal kanda tripura da ngasi bengali na cm oira government paitho gi bese sumaina awang no poki lemori ba saruk manipur yauna si toksel kanda mathaga onthoga India ga wakhalon manaba makhogi culturally affinities level miyam duna lebak se pahel laga moina pami po sing se loina mak kothoke haibane ba aduna adugi agenda ani sine ba an sigi por ani se ngasi leiri ba khoi gi manipur gi miyam na masi India da hekta tarai na pitho kadra na draga koi thawai kubak ta hapuga thingna bo hona gadra haiba question do adai dule an sebi na halakera halwera atopa saglo namada avatar myam lauraga dum amanatra amada dum toroki gani but madu myam do akoi mikum nam singna CSO gi leidi myam punjala kanda thengna na bai dong ta dum prepare torog lei gani an thamje okay myam maru ini yem yari husiki CAB natraga su hari ba resourcing aduga tonga political invasion aduga myam tongan ba kanaba myam launa northeast ta sangsalagna ba thomjalagna masai da dumping ground natraga tongan ba haitare yamna makhoi gi oiba khudong sa myam launa bidam ta CAB natraga su tongan ba bill ek myam semaga somda thomjalagna ba gi plan dumati government of India aduga makhoi gi idea da makhoi wakalon lusing gi wakalon da leire haibaduni hari basing asi thengana we the people of Manipur people of Northeast mayam punchen naraga hari pa tongan la long ya thoga hari basing asi ngak thokna na bagi sajel tobududi mathau tai haibani yam nungai jai ngasi gi kanane na basi lebira pa ja tauba deuja Mobi am deuja Sotinkumar lebira tor ngasi gi manung gi thorom asi thawai happy bodu dagi asong pu manung gi makhai gi thagara pungdok sari loina ngasi gi di manung gi thorom asi batang asi tin sari mayam puno mukhana kurumjari